si tayu amona iban padoyan nan bukawat imen padanga wo kubur o wiya ada tuan sebelum mata sekarang wa kai bane ban kuburan ko samsai bagi mau kosanti kapai o sangat cocokan bemiare saya imagan katan moitang andi wa orgi mele rawat sebelum mata Kdpr saya Mwomwohdiso senior pastor in Rachi. The Mwomwohdiso senior pastor in the Palikir nak itu berlalu. Yang awak Kdpr dan Mwomwohdiso Nanmal Palikir. Wan koran sumbatak songgowa orang kan korus. Mwomwohdiso perai Papa Nono. Seolah korus dan korus me. Padahal kau tak kenal. Itu program kasaleda, iban kasaleda ranut karapan kautok. Apa lagi saya ranut uyaran kautok regular Sunday. Tapi lagi momen spesial lagi buat kita lepas kerja Kasarawi dan wow, Kasarawi senior pastor. Ni orang sebelum ada proses ini tetap mungkin kemanala sang tetap pun. Ini cuma ruasan sebab macam dengan kau. Dia itu me anak-anak yang perhatian Mwomwohdiso sudah lebih dan dokti dan pembe dan Mwomwohdiso kan dikit pun. Berpindah ke Kasarawi. Akhirnya bukan kan dokter nak untuk dokti kan ditanam nak untuk kabar-kabar Mwomwohdiso. Pina mo sa batakin, aleta, ilaki, boleh berwambar nak kita. Bantu usaha lagi ropokat nan pina pa. Ada yang sobi ropokat ada na, yang kemudian pina pa paling usaha. Masa lagi, asailo kamatikan, kata aku selio kabreto. Pina pa paling kamana. Tiada sobi ropokat sin songkawai. Boleh biar management, wewe tu Mwomwohdiso kan, depan sana. Aisyah, wasa, ya. Aye misalnya jalan, ni tuan wewe pada memiaya, kita kau tak rawan, kau cakap kapataya, Kasarawi Irail, Kasompas, Kasarawi wow, Kasarawi sini. Kita bukan yang pada kau tak rawan. Pagkatala yang masa ni, katente o witness. Tetap kesombatan lah. Mwomwohdiso Nanmal Palikir yang sedoi, berke senior pastor kau kan Kasarawi. Tama kesombatan main ko, wujud pun, minimum. Sudah katakan Kasarawi, sudah katakan sudah. Sudah katakan Kasarawi, lumayan sudah kan, keren. Pada gunawan, dan kota kepada keberadaan dan soal tetap kesempatan sudah berdekat. Ya apa? Sebelum mereka tetap metrai, kapal pun sebelum mereka Mwomwohdiso kan nan minimal, enggak. Soalnya mau nentuan kuburan kau. Jangan pemain, ranut saya dapat wali Mwomwohdiso demaisak he. Kon baik anak tegekan wam seiban awal juga semena. Sudah mengai main tu. Sama sebagai kita jauh pada nak tetap. Kuarga ini topper. Wasakan mungkin sudah itu, saya jauh pada kita dapat. Hari orang burianti. Ekseni, uya sekarang. Kalangan kauno, kalangan kurang macam.
ginaw o kapakan. O may samat ng lagla. Ikot na daman. Kot na sa pulang kimanaman kung siya po din pa palang ang isang tao. Penir kasalang tayo pasinti kan nasansan ng sabon na tayo Kasarawi. Pasinti pukat penir na pasaneti. Mesalan rangot sa tangka kong. Waki ay kisan sa kong marosan din ko kaway. Ngakong katin karomay. Kasan saltan president. Karang kasamparakan. Nandiyan umot sa one Christ ng Pompey. Kakaki mas likit. Kankos. Umay sa matubig kalangan. Kung katin hindi meda program. Kung katinapaliyo sa Irail kan beban tumanaliki sa palmaniki uko kasampalakan ng program. Kung ilang sa Sokehs, kung katin sa UCCP, kawit ki, induandan sansa ng program. Kung katin sa UCCP naman ki, o katin sa UCCP sa ulang ka. Kung dinalalo, Irail kan beban ane sa bumumi Kasarawi. And pwukoahn kasampal niya, yung senior pastor ng Mwomwohdiso and Palikir, Nanmal Palikir. Wow, and senior pastor, the one brother ng Mwomwohdiso. O may sa matsobit kalaman. Kasi sa wasiki, Palikir, o kakisangki, tekaw beka, and there, literat at dami pang yaw. Nan Kasarawi kasampal. O iwan tigitik. May bartiyo pakini moran kot sang, kot na, o kot Kasarawi. Kailangan sa banin ko ng Belgrade.
na sukset bahasang Irail Mwomwohdiso Ilai Soar. Bisa nam kalian bu sidup di sebelah atau sidup di seksi. Kayu Timothy Irail dan Irail Mwomwohdiso Ilai Soar. Mai kepentia dari bahan air kering malaman yang mahasan. Ditentukan harus utama Kauno Koht UMN Irail Koht Irail Tatang. Ditentukan Irail Somas Kosola Sodeban Mamalik Irail Somas Irail Kosola. Apraban Papa Melen Somas Kobat. Somas Koht Dakin Paiki dan dituko apa kau. Yai Irail Soar Dakin Kapo. Dari Utang dan Tatang Ilai Kasarawi Irail Kabupaten. Menen Makinula Il Kata Sotor Mesodekar Il Masen and I sound six price or below Irail Ilai Yei Yara Sosor Mem Yari Inan Sur and Abubu or Akamai Pituan Lepin Lokaya or American Kare Dua Samimin Kawe Lemenemen Sur or Akamai Sur Tubuti Sam and Aramasakan Narai Letan Kawe Solar Rakor or Mesolar Anki Memene Irail Ilai Sekalian tangan ye war terkait kue-kue hari sekalian tangan dihutan kue-kue kita mari cantik sopan dan reanti karena kita waktu di Santawet sur atau cai macam di Santawet di sur hari cai cuma di sini cuma akan untuk Exaron flight. Perayaan dengan kue-kue di Bukitian dan Sungsung, Odolian dan Hidup, dan Inang, kue-kue, Wakabar George, dan Kauno Irail. Penjumpa Mwomwohdiso, dia jadi sama sur paras. Biar bagi ini kasih dan naik ke morning. Hari, saya salam sang usul. Kauno bilang Mwomwohdiso sounpapah George. Aku boleh bodoh. Palikir pasang sounpapah George. Nanti auto kita hukum usul dimba karena ada Mwomwohdiso dan maaf. Jangan boleh nak boleh jangan khusus. Kalau dia mau so we go na port de Palikir ni om wiahla ada nama and person monson kadete. Kauno Koht dan mahasan sukset dalam berlawan gaya. Sampai matrai Sulawesi dan UCCP senior pastor ni,